Na mambo ya watu kuuawa hivi na ovyo hivi, tafadhali watoto wetu ndio future yetu. Wale vijana wako university tukiua wote, au wale wasichana ambao wako university na wako kwa vyuo vikuu tukiwaua, we are now going back to where we were in 1963. Kwa hivyo mufikirie mara tena. Kama wewe umepewa mamlaka na kazi ambayo impendezi Mungu, tafadhali Mungu yuko. Tafuta sababu ya kuacha kuua. Tafuta sababu ya kukosa kufanya wamama kuwa na mayatima na nini. Tafadhali wa Kenya na waomba muache hiyo.